Ketheka ni wirigiro bwakwa nwithirite uri na ntuku njega ere weekendi Jumamosi atariki 4 mweri jwa ena mwaka ni 2026 nimbeta wakabwe mutharimi kangushugiri nkatho cia mwanya ni bwega mono no ntubugite na mbere gututhingatiriya ningi ni ikinya gwa ikinya ntuku itha kwa itha okiamukira nteto bura igotunduka kuma gontu ndena mugongo jwa Miro omia county ya Miro na Kenya ngima nyagukirukira mitando yetu at Meru TV Kenya kuma kirini ikiriwe no ntubugutwethia nyumba nteto iri na gweta gatetuneka Amero. Thank you very much. Twamberie na kiriro na gukaya kwa akari kuma ntere cia maua ni thoko ni ya maua na are abiashara bakeranirie na metha ya nteto balalamikite kwithira bari ugwatine bwo gutunduka kwa mirimo yumanagia na ruko jureo murimo jwa kolera na rena ndikera ke oboloterete urungomeri bwa municipality ya maua ningi bakiuria ngavana mutuma ntwethinge gotigira na kwagirithia mitaratara ya kutheria mathoko county ya Mero. Ni riboti ya Murithi Waba. Tukiagia na dimini wa maua toni ule wijikenja Timothy Mwenda na rikitie gukujira na kuga ati mugrojo jwa mbone ni mugrojo mutheru lakini antu ibethero bakijuthukagia rutere na rwaka chiongo ara bethero bakigera rukoku na mugrojo jwa gatwika jutumba kunyweka rutero gaiti na ara bamwe bethero bakenyunyaga bate kumenya kathira ni bakunywa ruko na ikira down tukondelea nio kinya thai tuko dispatch antu betu ba enforcement baitika chiongo no tukuriria zimwe bakutura sewage dene mwera so inkumenya ni concern na tutireka mantu yendelea na inkuromba karibara bonde na biashara chio ibombe kutumira njira chio theru ku dispose sewage kana rwiro ruko iraita waste water so i campaign tondetenio na ni message tunatuma kwa wale wote bakumba uchafu wa miera kana trenches chetu roi ibamenye ni ugwati tuwikira antu betu kibu no ntumirimo ira twerwa ntu kolera nenge na bado tuthirikari tutereka antu bendelea kuchafua tutakuwa na enforcement team public health tumekuwa nao na mkutano jana jwa mbone jwa jitha jukurukirite maua town gatigati jitha jwishe managia na jungi jwa ruko jwa jumita rutero gaciyongoro acemaniria kwa polisi na nyingi rukairinganira na rugatwika mugrojo mwe aria antu bagaitina ara kwijikeja antu bocio banyunya rujuru bate kumenyanirwe thorunganite na siwenji na rukathukanga utaro yu bor kujitha ina rukobwega tumukanya kunukarimo na inya watumisa tugenda yangu kwa lakini kuna nyangari chiongo gutonya umutaro utura yu open antu baraba gutegura bainge ngari chiongo utura utonya ataitwa sukuma manto ya kurigaria utaro yu niyo kuonania yu na ruko sana na ikwithiritwo kwina thina nene muno tauni yetu ya maua no ntumitaro era yithiritwo erikuo ya kuleni ruko kana ile ukuruka na ruji nithiritwo na ruko sana ruko ruthuku muno rumba kinya kuretera antu mirimo imithuku muno na antu bara bausikana na gukilini mitaro bakona nyangwe yo batumirita bwega na kinya kamblem kinya antu bayaro bino ntu bakwithirwa bateshughulika kuona mitaro egethira ni kwerewa bwega bure batere ontu ne jukumu yo. Murithi wa banke reportera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe maua na jutugite murimo kironda gyanke ntere nyambene ni wamba bwandithia na wagibwa ukaria akiariria nteto mubunge wa Central Kiremangoshini na meneretie kira akuga ni kurema kwarakishwa kwa mutaratara jo kwagirithia ukaria na kuthiria mpanga ya wamba bwandithia ntere cia nyambene nkiruki na uritie CS wa ukarebo dene Kipchumba Murkomen koringa transfer abisa barabonde bakwithira baki etanirwa na gacha ya wamba bwandithia. Ni riboti ya Jeff Wagituma. Nawe Kiremangoshini mujumbe wa Central Imenti na umirite nandi na kutharikira bunene thirikari nene nuntu bakwithira monka nandi gutibia batabethirite bakithithi ntere cia Igembe o wamwe na ntere cia buri ni wamba bang'ombe bura bwithirite bukienderea na kinya kuga thirikari ije nandi ni remini ngugi buru ntoro na adequate support ikia maintained kana ikia implemented
against antobara bakuma na ale bwa Samburu kuja kuya ng'ombe kwetu. We have not felt the effect, and we may not feel the effect if it goes as it is. Effect irato buri kuigwa antobara kenda the operation iwe kwirwa itweka effective ni commanders, police commanders balaba ukala out the implementation of the operation. Balaba tuere kuibaritwe non to the other day I checked and I have the list here with me. Antu baraba liku ne antu baraba kwalia mugambo yumo na antu baraba utuira ng'ombe baraba Samburu baraba Baringo bau bakamatusa bau amba baraba utuira ng'ombe no baba tukalitie tuteka yero ng'ombe nkuruki kirima ngoshine na kuromba rwangiro kalia kuthamia polisi bali guntu guku na kinya tongeria bao bara ugite baumite rutere rumwe na baraba kuia ng'ombe aja kaunti ya Meru. Amba baraba utuira ng'ombe mugambo jura bakwaria na baraba tukwate kuthingata ng'ombe bara ali mugambo yumwe, which means no bedenya be collaboritaga nondo nya bwetenia bono bari mugambo nyo watu bwete kuthingata ng'ombe watu kenyotera understand what they are saying nondo abakarenie ikamatusa yu if it's not a Kalenjin is a Samburu or which is a part of the Ma or is a Turkana nande watu ka you chamtai Langati Lelei all those kind of characters. Itoletero officers barabia neutral, itoletero officers baraya but tueka they are collaborating with thieves. No to kombo tueka ng'ombe chiwa na arua chia thingatwa uro thingatite ekinyantwana alita ketha mutano ng'ori ndendera ethe mutano ng'ori ndendera ateme mutunya ng'ombe no to it's a benefit to the family when it goes on the other side. So my point is this, itoletero officers bangi baberu area uchonde ya Tigania West, Tigania East, Egembe Central na Egembe North. Nkuruki kirima ngoshine na iterete kathangu thio Minister Kipchumba Murkomen uria ni Minister wokaria bwandene na wathani bwa matura na kugo keja kwithira Minister ujo na kwenda wamba bwandithia buthiraja kaunti ya Meru kabatere kinya kuthamira Meru. Underoba Murkomen waziri wenu wa internal security ola kindike etaga agasetru North Rift igitano tatu amuone kiritinya nguchia njeshi by conduct operation na njeshi naja mwangana nde as I'm saying ibo lichi tu ne utenjeshi reja naja kote helicopters chiame ndrona ama chego helicopters cheta wa mairidinga unyana na risasi ne itatulike Murkomen utonda igwa athamite ja kurara Meru aithingatana na bandits ola kindike atura North Rift. So we are getting around deal mambo bando utoturambiria kuthiru effective honestly na tutige ndi kutindo cha area kuto gwa gaira to aturokira mwankari. Let's call a spade. Things are not coming out the way they are supposed to come out. Ruto is trying his best but is being let down by his officers who are under him na akeja kuja kumenya no laba tuto kwachoka kuita kwawe ku complain kuita kiriwe na ndito gito complain kiriwe ri nataka kwira vira now and then temero akia kala yi Kenya onde akalitie. When is that going to happen? Ndiji kanja ndibito wera ngati ndibito masengeri. Let them take charge and transfer all these officers who have been there for more than 6 months and so non tubau they even collaborating with Katro Lastras. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Kagitino kau Askofu Nicholas Mwathi na mineretie ndoa na nkujanio katikati ka gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki na MCA wa Kariga Joseph ura baku akuwite mirandi ya witi na mbere nithirite igikwama nontu bwa nkujanio na ndwa orira aritija ni kiri mutaratara jwa gwikia mirandi ya witi na mbere kiri thoko ya Tunyai inyakira vijana ba bodaboda mugunye nontu bwa kubarira riwa ni riboti idegara waiguna. Bishop Nicholas Mwathi Kanugu athongerete thoko-ini ya Tunyai wanini acha Kariga
ere ndiongo yake amendera ararugurite migunya jere ya bonda bonda ndeni ya thoko ino wamwe na kioro gya gutomero imwingi official tukorugura gesendi getonyai kenda ndakasiato chetonyai itomagira getena thina ndakoroka nkabakira gesendi standard mutangaza gathingatiba MC uriku kenywa ZDM bagikandana na thingatiba Bishop Kanugu murori geteke MC kiri wandiene acha Kariga Kanugu akare na ugete gotire gitumi gya kenywa ZDM gutuma bote kuingiria muchemanio wa maendeleo Antonia Batikorodhera kari maendeleo emunde ndaya tonyai korugura masendi mabikiviki na ndacoka kioro ndakire kenda ntomatomagira orano keza koroga maendeleo make no ayaro maendeleo make gakari bekuna norogo araba meneretie MC uriku kenywa ZDM nonto bakwangaratania muchemanio wothi na mbere bakiwa kenywa atire batana bona ikyo nonto akuria mbio mbithi nako bagurira nchobi barata kari batonya ikuya kwenyange michemanio ZDM ni mpijo ZDM ni mpijo Bishop Mwathia gutwa kirengoni antu bakwa batonyei barabendete maendeleo nigonti korenko durwa yonti korenko nenkero kura imbia chia kwa chia mabuko ngotomera hoteli antu bacha Kariga hotel mtomor ondoma yambia drama gwambia senata drama gwambia women ref drama gwambia singabana mama njoka na drama gwambia kedoro kendeke ntomagera chiringi yakwa mabuko hoteli antu bakwa bacha Kariga wondi akonde antu batonye bondigere kura wadhurie mtoyo tota Kenya ZDM na atonyai kana inge tenkara mbio na reo tetonyai ya mabikoni kuma royo kodimbere nkalaera tonyai nkatinda kodha kama una no tiebwa kandoza no tieba ntombira kanoguri na masilama kanoguri fire ende mworo wane ndo motito na tubesa toko ende maguta mamwara bwara ntampeleka nyumbani saa 12 kakenywa ratonel kakenywa toratonel kakenywa ketatonel tambonia nomba ya kenywa tonel tambonia yosiki ya kenywa tonel tambonia kebanda ya kenywa tonel toko watane wani galeria na bicho na tarora ya tangao adi wagatama Plambauti wapi kumane na wagiboroje ndeni ya thoko atonyai na matora marama thiorokirite Kanugu baririte rojera marongore gutigera kari na tori bakona roje nigo ntikoromba siasa nigo ntiomba kwenyangeria antu baretetwe kinyoke wi mundu ko banekera gintu kinyoke wi muchoro ko banekera gintu muntoro kaye nyange oyu mori pero kedro wakirwa sent oyo akombera na kwenda kurera ngurubu na mbekere roje abuntu oyu muntu ngya yenyange niwe bokenera toero ndekere toro community wa yanto bareta no oyu abwao bakireta oyu abwao baretera marungurio ta makaga baretera nde bakobe abeta marunguria bathi bagita mbere bambera bwega bamonde ndakudaikiria bakabatete nantu bachiacha kwi barora Kanugu kamberi yatire ngurubwera nondo tine kadaro mana anto baerengeste to batarera mbecha dogore royara anto bagataga barare ingestant ede tanto kuma kunde ibarae anto baerengeste te baga mbecha Kanugu amberda kuya kubarira mbecha mbarure royo wana Kenya ZDM roza kumberora Kanugu tonya kuma thokoni atonyai wandi acha Kariga gichigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV rito kambeta ndagara kagitino kau akari
kumanteresha bure ni baikirite latirine uritungoge bwa seneta wa kaunti ya Meru nwe Kadhuri Murungi igikundi kia akaribaba bure bakionania kunganiro kwao ni kiraba gukatha bure uritungoge maendeleo kuma kiri OBCA ya seneta Kadhuri Murungi ni riboti dhuraniri na gutarirwa ni Mwende Olaiboni. Akariba bore bareombe umbithe ni bachumirite kwariria mirandi kathomba ya witi na mbere era Meru egunikite nayo na ni kuma kiri seneta kaunti ya Meru Kadhuri Murungi araba kwanethirite ari mustari-ini jo mbere kuthomethiana na witi na mbere bongi kathomba untu bakwa bone buotongeria bakwenda buri na umithie ndete siasa cia kanywa kakaumu turategerere giutongere bo Meru County na twatega Meru County miaka 5 kuma 2022 ria twatarira atongere betu na twaja kumenya Meru County aturakaritwe imutongerio mwe gwitawa Kadhuri Murungi ituonete ora uthithitie ngugi oversight monka tukona mbeca Meru gaigwitiro ngugi ori batere ituonete ogikaria youth na tournament cia mibira ana bara kuthomithia ndene Meru County na rua ana kwe magana jairi free secondary education walai ituonete ogo gitetera mianke Meru County tona ukirwa na bandits Kadhuri Murungi na taterere mirai make drugs echoka kiri mirabia kawaida pori uga ata no topa Kadhuri Murungi yes na Kadhuri kwe bingi twendeta muno ge Kadhuri nchambe tekera no thibimo makaya kinyare atwathisha tisha wika wira no toteterere monka kawira engwetine twethera na nde na arua MCA nenkero mbe tia engwa njarene kuma ge president akomba gututhiria maendeleo je tunturene ja youth para vote kairi twinde twijukia kadi na kadi Kadhuri Murungi no wetu kwenda chokia seneta wetu no ntobango gira tuonete atwitirite tukiethira injamira mira yari kuikwa as a drug ninde no ntoba Kadhuri Murungi echokwa cash crop na niyo cash crop ira the biggest in Meru ja tournament ja ladies nyabati tuchera mubira na tukumenya yeje gatu benefit batu twetwinde alafu tukumenya na utegera wamba bangombe na ale gembe na ale imenti na tigania alafu tukumenya na utegera wa Kibwanithi bridge na itukumurombe ndere gutwitira ngugi itukona na tuzukiriti alito baingi on spot na arare side ya gembe na nande itukomurombe ndene buri na itukona ngugi ere waitete no twatuko kama shinani ikamashinani au kaboreo akendoze mbuga za bore tote nyuma mono kirozi na tutethetie mono na imbize nyaza tripe wenge buru agatuthirekeria kiria na betu ba skuru agotukireria na na baba secondary mbuga tuna na kurukia festa bara tujukiretie azametone nde school na kebao ito mochokeria nkatho na twamwira eki na nde achoka tutama ketho agatujukiria nane kana kwana na tuthithiritie ngugi nyingi muno ndene yetu ya bure na tuthomithiritie ana especially skuru cietu cia day schools na tujukiritie ana o 50 kuluki bakiariria nguto cia Kadhuri kurombeteke ngavana wa Meru ni bamurombete kwebana na barabo mwangangia bakimurio kulira ritwete okekyo seneta bakiwa nikyo bakwenda ariana nikendeta na mbere kuretera Meru witi na mbere batu tugwa turumara twibure twire seneta Meru atiri seneta ogo igo tukwenda wenderea gukaria Meru we seneta na tutakwenda wagithwa inyai muntu nyoreko yes na ituonete ngugeku we seneta so batu turugaja tuya kariba bure turenda ukaria seneta the second term Kadhuri tukwira endelea na twina kura ing'ariti okuringira ugoke baebwa no atinda kwanganga oye ukanganga umetene giaku kiu no ketukwenda ukara twimura karibu sana twenze nsi aja turi nande katukumwari kana tukamwira akeze nogwa na kagete mtweza eza kira kiuga akamuinainia ote mtu kamuinainia bore uruga tuta na Kadhuri gukombeka na eje oke batu okaere atutetherie nkuruki kiripotera Meru TV kuma bore mbita wa Mwende Olaiboni.
Kagitino kau gikundi kia boda kumachuka igamba ng'ombe na arua hakiri mushemanio na aria bataraniritie makinya bajukitie na witi na mbere baithirite bagikujira inya kwatana njara na kuromba bagicokia nkatho ni gukira giwiti na mbere na kiuchumi eba inya kimuturire kiri mutaratara jojo kugwatumbaru ni MCA wa Karingani nwe Murethi Gaturo ninge ura ukumere matagite kia gavana county ya Tharaka Nithi na ware murugamiri wa Chuka University Erastus Ijoka na aria amu barutite mataro kiri gikundi kia mbeu mbithe ni ripoti thuraniri na gutarirwa ni Degera Waigona. Twina mauntu mengi twacoka naco iria thiini wa sector ino yetu ndona kwina mapasta enge muno na kwina atumiriria ma mwathani ndona ni wega tutungane bamwe tucokagiria Ngai nkatho tuli bamwe. Mambo ya accident imeisha na Mungu amekuwa kilinda pia familia zetu. Vile tulianza hiki kikundi tumeona Mungu akitenda mambo makubwa, na ningechukua nafasi hii kukaribisha watu wote wa bodaboda in Chuka, Igamba Ng'ombe, in Tharaka, in Mara, nikiwaambia kwamba kuna umuhimu wa kuwa mahali ambapo Mungu yuko. Gakiromba thitha bikibiki kuma gicigo munge kia Tharaka na Mara kinyabo kurutha maromba tamama kira antu matharaka nimere tugwatanireni tanto mambonda bonda turuthe fellowship ruthani fellowship yenu Amara ni ruthe fellowship yao Chuka ni mararuthire fellowship yao tutunganage bamwe at least tugacokeria Ngai nkatho tuli bamwe nontu agutwiga tukoinua twigite. Wale wako Mara waanzishe ushirika wao, wale wako Tharaka waanzishe ushirika wao, ili tuweze kuunganisha hii sekta isikuwe tu ni sekta ambayo inaangaliangwa ni kama ya watu ambao hawana mwelekeo. Umesikia hata katikati yetu kuna wachungaji, katikati yetu kuna watu ambao wamesoma, na tunaweza kukuja pamoja na tukue na jambo ambalo linaweza kutupeleka mbele. Hata mheshimiwa amekuwa pamoja na sisi, Mheshimiwa Gaturo. Umesikia pia ametupea ofisi, wale wa Chuka ametupea ofisi tayari. Tuko na ofisi ya ushirika, na hilo ni jambo la kuonyesha kwamba even the government itself inatusupport. Gaba KRMC wa Karingani Murethi Gaturo na Professor Rasenjoka ibakathirete athithia baba babikibiki nonto bandoni mbega bake baromba kwemenyera barabarani nonto mbele ni twagucaicire riria mathire marotha groups mathura viongozi mao na matuika ni antu makomba kwigwa magitawala. Koguo mbuge muthenyo munthe ndacite na nikenda nyumba kwigwa nkiona wira uria marutaga na kumacokeria nkatho muno nontu abaria maumbite gukinyia economy yetu nkinya ya Chuka. Ni nkiromba ni maria mangigwa mari nja ya fellowship ino metikire maungane namo nontu ni maumbire ku registering group na metikire kucaga nikenda maumba kugoca Ngai na kumba kwigwa makiomaniriria. Ya 2022 naugite nkanenganira 50 million kenda andu mabikibiki marutha sako nikenda wanarira kwagya na kauntu magethura ni makubota kuona mbeca cia kurutha maundu magya kathina magatiritwa warimu. Riu ni cienda muntu akagira nguo wega kenda atigatonywe ni mbebo na kurumira road regulations nikenda accident nyiba. Kumachuka Gama Ng'ombe nkiripotera Meru TV reto kambete Ndagara Waigona. Niyo ripoti yo kethira itukinyithia muthia yo ayara tukumanganitia kiri metha ya Nteto Meru TV mbita wa Kabwe Mutharimi mwananirie wetu na njira mathithio ni Paul Gujiri kangucori nkatho cia mwanya ni bwega muno nontu bwo tuthura na gwitana batu ikinya nontu bwaku amu ni tutwikite nyumba Nteto irairi na igweta kathetu ka Meru kumakireni kiriwe na Ng'inang'inene kia mutindo kangangi kore Kongo kamechemo
kuborera na uthongi gankugwate ugeni aja Bezalel Hotel Meru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel Hotel Meru neju muchijwa kuruka tigiera nogoche mabia kuria biri na shama kumarikonerie yetu na bithuraniri na utiabo kinande kuthuranira michemanio kana corporate event. Modern conference chetu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda. Nkoroki turi na free wifi, parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba. Kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha. Nandi kiama kia Nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku. Nandi no uchiandikithie no gatuika mukiama wa Nopeo uri muchigo waku. Dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa Nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria. Nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke. Kiama kia Nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima. Chiandikithie narua ta mumemba. Kiama toriuga Nopeo, tupande ngazi pamoja. Tatua instant wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadana bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na Marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka. Know your heroes. Timothy Cheruyot. Mimi nilianza kukimbia nikiwa primary kidogo. Mahali nilijua sasa niko na talent nikiwa form 3. Na kulikuwa na wenzangu wa nyumbani walikuwa wameshakimbia, tunaona kwa gazeti, tunaona kwa TV. Lakini nilimaliza form 4 nikaenda nyumbani. Maisha yakanikonga 2012 2013 mpaka nikafanya mchengo, hakuna kitu sijafanya. Alafu babangu 2014 akaniambia we Timothy, unaweza kimbia, kwa hivyo tafuta kambi alafu wenda huko nitakusaidia kulipia silver. Ya 2016 Gold Coast, bet silver in 2017 again, World Championship London. And then I got silver in Commonwealth Games in Gold Coast. And then 2019 I got gold in World Championship Doha. And then 2020 Olympics I got silver. I win 5 times Diamond League. Kubeba bendera ya Kenya juu ni kitu mzuri sana. Kitu namwambia at least wenye wadogo wanaanza mazoezi, wako discipline na wajitegemee kwa Mungu. Know your heroes is sponsored by Daka na Tatua. 30% of proceeds go towards nurturing talent at grassroots level. Wiseman Were Muhobe
I'm doing 400 meters hurdles. Kila kitu chenye mtu anafanya, you believe maybe there is a progression. So mimi nilikuwa na do football. Then nikafika tu time nikaona hii haiwezi. Nilianza 2018, nilianza kukimbia 100 meter. I was doing 400. Itabidi niende nitafute endurance na speed. Then nikuje niangalie sasa hurdles. Nianze kuingia mambo na techniques. I'm Africa bronze medalist. I'm 1 times Commonwealth bronze medalist, 5 times national champion, then 4x4 100 meters relay national record holder. Yeah, then world times bronze medalist. You have to push. Mimi ningependa kuambia wase like they should just trust the process na wakuwe na that positive mind. Will remain disciplined, consistency. They should be having that positive mind and energy because katuna ikimbia unaona ndio hii. The time is clicking. Unaona ndio hii ukienda kumaliza pop. So umeona hiyo gold ndio hii imekaribia. Then all of a sudden, ishafika Githurai. Know Your Heroes is sponsored by Daka na Tatua. 30% of proceeds go towards nurturing talent at grassroots level. Know Your Heroes. Lilian Odira. I started my career like when I was in high school. I remember when I was in high school, I once became a national champion in 800 meters. I went to East Africa, I brought bronze. I became the national champion in prison championship, 400 and 800 meters. We went for the nationals. I became a national champion in 800 meters. I went to Accra, Ghana. I think that was my first senior championship. I became number 4 in the finals. We went to Cameroon. I brought silver medal. Sasa ni kama klasi yangu ilikuwa track. Nilishindwa na hiyo klasi ingine ni track. It's not an easy job, let me say so. You have to balance the family affairs and the track affairs, you know. Mtu anakutaka kwa uwanja, mtoto anakutaka kwa nyumba. So it's not an easy thing, but you have to sacrifice a lot. It's all about giving out your best. You sacrifice a lot. You'll have to explain to them like, I'll not be there with you for such and such a time, but when I'll be done with this athletics, I'll be with them, yeah. So in athletics, you might win today, tomorrow you're not a winner. But that doesn't mean that fans should should lose hope on you. No. Know Your Heroes is sponsored by Daka na Tatua. 30% of proceeds go towards nurturing talent at grassroots level. Tatua instant wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na Marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua instant wins na Daka. Jokia Rogono. Jokia ni Rogono. Jokia Rogono. Gote muntu te Rogono rwawe. Na gote Rogono rutitomi ukaigwa rukagono. Jumatatu cionthe. Meru TV tukureterete mubango jwa Jokia Rogono. Mubango juri na murutira jwa utoro. Withura witho bwa mothio jwa kenga. Ukinyaniria bwa iroto. Naomba ni borea tugutora. Gatumenya Rogono rwaku kume kuriro. Iji ningono iri na mataro. Wigikana gokaneria nkoro. Na igotoreta amwe ndene ya mutorire. Jokia Rogono. Jumatatu cionthe kwambiriria thaa 2:30 cia ugoro mwanka thaa 3:30 cia utuku. Mianga tene ya murithi wa
ije no waranire no bichi cia Meru TV na There FM ukaigwa kuri ontobote ukugweria kumakire programu iria igwetaruone nandi no tume maoni jaku gukurukira email yetu iria ni merutv.complaincenter@gmail.com kana uturingire thimu gukurukira 0140 794 142. Meru TV, chionere mwanya. Kuru yare ya Nyambene gicigo mbunge Kitigani East. Itwire ere imwe ya skuru ya Neburu kaunti ya Meru na Kenya yonthe makira mwakene yongirire 17 gatorokambirire koroka na gwikinya mwakene yo skuru etiere na rito 60 na banana kikuma kila rito 600. Tukatafuta wanafunzi tukasema kila mtu alipie mmoja mmoja kwa kuja shule. Tulipata wanafunzi zaidi ya 10 na tukawalipia pesa ili form 1 isiishe. Bwana Yesu asifiwe. Achia ripoti mwidhirie huu kenda tuona form 1 ile this year nuntu tayari ni baite ndiumba kuendelea. Lakini kile kitu kile mheshimiwa ni ati April tariki 15 ndara moja mniongea you in the hall na I'm very happy you are well represented by your manager and ile turethi nuntu yote nduma ndara ndonege moja mniongea diarie mno nuntu ba change of hearts anto ba chinchia Nkoro amaruwa ba support chukuru yeta mbele. Since that time mheshimiwa they have continued to support the school anabaka to the 200 na mbega na twitite nuntubwa gwera buturutirete ile ingaringire ntanto betu kambo jogere nkato nyingi sana. Ne anabare na anabare ba ni anabare baraba kinyete stage ya wetwa androt na ibwiche anabare androt mato yone yareko especially mato ne yoderu. Hi guys, how are you? Are you happy today? Tuko na mheshimiwa amekuja. Mheshimiwa areba iba kinyete stage ya maturity. Era mware enda kwethira aena roe ni omagana ni urongo. Ai loi ni adakwa kwari ate kabote weretwe. Kenda ibo weretwe onieni honorable Porwabori we are women. Doketa wambasares, ueni basares. Tuado devia na basare Porwabori, our honorable member of parliament. Batwe etiaribara, ogarwa merabara na tuana doratonge tokeya. Royo, our MP, ekedra yetu kweyeto ya kowerwe, nondo Nyambene, tokariba glory yayo, tuone. Kinyawo wa mheshimiwa kuona anabara badhomere Nyambene teke onje. Twena maloya, twena mandoctors, twena barabange, nabora omwe weto awere. Twena maloya si ara ne umagana ne urongo. Twena ma MP ya honorable Mporo, mbuwa inyoka menta kamwe kumbaru areke dake ya kwa MP tomorrow. True or false?
ni kumania no bwa buthukuru kumba kwithira ikithira ara mabunge weshumbuke tigani East Mporo wa Bori amwe na atongore ba community bachumiritio twara ntera thina konora skuru kumba kwithira ukira ringi ara kere kirimo cha maneno community ya kiaria mona ritwa Mporo wa Bori wete akirutaniria ukiria skuru ringi mucemanio uteonge wa thithu ayu yo kithomo mbete akwa woni nkabutethia tugete akwa woni nkabutethia tugere skuru hii na niko na uwezo wa kusaidia nyinyi tuweta tukubwithia mbachira ikuruma weta yotethia itatethia namba 1 itatethia kinyanga enda ndo magoro wete ngarenji hawa mienda mnabau ni atari mno twatethania babwe nankoroe nankuviria ntukara ciaci nyingi chagua ni ankora kithomo yukira kwa lazima mbere buterero oma thaini bukwero oma ati Mporo na mbecha kithomo nantika kumwakoro kwa isienu kila kina maana antuba nyambene wala kwa Mombasa Fund ngutangaza waizi kinywa Mombasa Fund ya mudhara ngeyana kinyoro maburwa ura we gambela ura kona leko akaumonala eyokiria ndene sikuru twaririo bwana bu na mbecha kwende mtu wenda amenye notoka na mbecha butangasira antu betu itukwenda ukire sikuru yetu na mbecha mbasari sirio cha kubomethiana desku na sikuru ndio from today ikande school ikambio na kende school na mboda zibakabara kuo aba kuraya bakaba beko na ukoro mwalimu wa today ni 3000 what 5 what is that 3500 bangi bari ngirithano ni thanthatu babu ngirithatu kinya kireko kya kithomo ari ko kimba sar fandi ya nawa otende skuinya mwe taunkuma thilungete chati ane onde na venda nje kuthilunga skuru nkyara kenari tukoviria siasa skuru koviria tulomba pondomba roje ntwa roje woni baraba ichikatibe thura to Kenya roirwao ngabana lwa county government Kenya mzima inachietere kuna mbia sienu 22 billion siende na account ya World Bank siende na account ya county government ya Meru chako vivya roje rura ndamwere wetwa kabuije chako ndamu wetwa urandam ni ndamu inaeka 10 arambeko fadhambeko arute roje rwa weta toro mukulunara urandam tetere kuru kumreitha na wamalwa kuratweka ndamu ira ni 10 acres ethithwe yabura kwa ndakaine ndamu ira Nairobi Murang'a ndakaine ndamu ni kanini muno mbwane ko inyanya nere nyuwa nanto milioni 5 Nairobi mzima nyirwa mwenda unyana yumbunya Nairobi lakini yeye tu ni 10 acres niyo ndo turakorwa na mbecha irio rwiruru kya wikirwa igembe north ikona roji igembe central ba kona roji igembe south ba kona roji tigani ya east muno mudhara Rwanda row na Karamakau na area yetu Nduluma na Mekindo rieu na mudhara na Gyochokeu na Vangatheu yombe kunyoroji na Tiania West ba kunyoroji lakini Mporo ndo abori auria mbeche inaire ina mbeche chieki na twalile moku na thirikatu kwa mbeche irio inachire ngaruankoro na mama kama kai mwari mama etawa mwari ate makoro wa mama ngapana ni mama ngari wenda wento murume kada we mwenda oni kama ngapana ni murume ngai mwakoro te mwakoro ndari yambia sa counter point wala loi bawa ruare tota Nduluma ni bwa Nduluma tota wakole Nduluma na ndeni mbio Nduluma to kia mandi butie 10 mabati yale na ng'ombe mwe
naambia ngewe ya imenge ya kweli na mlengeti ya gomi na ndere na matresi nyanya thank you na matresi nyanya akeya akole no kwa na makobokobo ko mimbiroro wole ko makobokobo ngori wole wala na makobokobo na irwe wala na makobokobo na irwe wala mlengeti kana irwe wala mabati kana irwe na etia irwe antubatiani na tongere na tiani na thomere na tiani ni nyiru etekwa na makobokobo ela ndambi temena bebo ngwa tabonku wa loya ntobetu tiani ela ndambi tema kobokobo bondigera na temerengeti ha kwa murengeti ngogwe kugwe ngaiwe kwa mukoro ga yuyo ne yokwa antubetu twendane ne twala kioma mbeti kumenene parliament mbanje ndiende goro ekolokara gemporo muyumbe wenu ikuwa ni wokolea pangu makanisa ne yontu kwa kiumia paka ne